Nijang Karbenglong arlo bitung reng thamai Messi constituency ka parlopon Indira Nagar pathuak lamalong Pini thang ni phai ke thompen phli nini apharman Garo Sahitya sabha Ingdeng inkorahini Biennial conference amai pangcheng ponlo Labang so mai ka pachun ponji aphan Garo Sahitya sabha tiripia mai phu Suraj Sangma chunbang John Kerry Sangma lapen Karbianglong pen Sonata Di Marak lapen chunbang Isaiah Sangma lapen Peter Sangma Martin Marak atumpen kacepatir pi ponalong tirika mamai phu Bindu Marak lapen chunbang Bitu Sangma lapen Adi Sangho tumpen chirap chito dunsi bang somai mesen pen pangcheng ponlo Lapen labang so mai ka pangcheng ponji aphan Garo Sahitya sabha lama Lipson Sangma pen ingthur ponsi mai kido ke pangcheng ponji aphan GSS tiripia chunbang John Kerry Sangma pen mai ingpu ponsi mai cheng ponlo GSS sachun bang pen bang so mai kang pupon alam the nonilitum arjupon sina Nimona napchina kata molmola sakam tigom mutela leya akan teke ya program ko bancing macam na handake solo githaina kaina rasuman swagaba jengjona tanggapa sisal gini pa li chaya gini asumaya chansa hai na ananamgapa chola rusomai ko Bangso Garo Sahitya sabha Ingdeng korahini Biennial conference amayalong Karbianglong lapen asamangkang prek jam along ripen setami Bangso amayalong nang chitong dunsi Bangso amayalong RD chepadudunlo lapen Bangso Garo Sahitya sabha amayalong niphai clear nike aluhiaman pen kachup hapon Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dr. Numal Momin atumpen kedanglok Karbianglong Autonomous Council EM MAC MLA atumpen tami Bangso amayalong nang chetong don peji pusi mai long lam the jai pon dong kamu kampen wikibe Karbianglong live